Uba Wailat Miki Shala, Menteri Berikmi ya ke Sports and Youth Affairs jang Sekar Jala, ulai thu bagi jumpan kreat nak benta ke National Games Arajar Penyo, kalau ya syat-syat, bat benta ladep ban penting kena ya kikam kijam, kenang bakane ke National Games kan yaj bet. Ulai thu bana kaliang kinong penyaj ke Indian Olympics Association, Menteri Keterangan Sports kari, bat kebaipat kila ibiang ya ke Jala bahkan penyaj ya kini ke jingine kai National Games. Ulai thu bahakini gilai sina ladap ban pelong ya ke Meghalaya Games, ke North East Olympic Games, bat ke South East Asian Games. Bat klaim artian kini ke National Games ru kalong ke bejob. Kejumpa krek kaya baik te mentang bat mentang berok ki infrastructure kini ki committees ki you ki ladap ya form ni ladap ya almost in the finalizing stage te kumbelong mentang ke program ke preparation kaya ha mendai tang boong tang mangin po state henry na po central lawan u secretary naka union sports and youth affair kilawan ban pechane ban nakaliang jong ka IOA ru kilawan te kayo I mut kata kadika nakaliang jong kiro kiong ka biang hadong ta kan biang namar ni ndai ka batamai ni for the last 3 years ni lale ya kami Meghalaya Games mo ka nang ta kan North East Olympic Game ka South East Asian Game ni la don kini ki bangila le teng ngim artatin bat ni la sim kumbaong we have left no stone unturned ban penting kenapa kan ni ke program kan long ka